Tak berdakat-dakat tapi buat tali-tali. Kau melagak sih, kami buati. Nangka berbuah semangka. Lama, mantap. Surat izin usaha. Di mana? Di Maro. Oh, ngali cuada. Kang ngali cuada teh. Surat izin ngali cuada dah. Iya. Enak, masuk na listrik. Oh. Di apa namanya? Subsidi. Subsidi. Kalau ada izin usaha. Udah boleh harus disiapkan. Wih, mantap. Wih, mantap. Ini tuh Zandra apa ini? Zandra. Kalau indah tuh indah deh. Bosan cek? Jenuh jadi. Ya. Iya. Ande. Perasaan ekonomi lo mulai apa gitu hal menjamin gitu. Wish. Untuk bawa istri. Tapi bawa bonda ke dalam. Wih, mantap. Itu TP apa?